Ka dorbar senra jong ke yeng dorbar thwain ka Meghalaya Legislative Assembly kala sedang mentang sing spotorik nailur acara puai bat ulam phang ke yeng dorbar ba met ba lingdo ulapanwa ek dorbar tang hadin bla dep panikran ek jingkan ma burom ek nong mikmat ki balak no ha ka ne ka singi baning kong basdang ka dorbar menteri ka sarkar pape ek tanat forest and environment James Sangma ulonra ek Meghalaya Forest Regulation Amendment Bill arajar arpuai menteri rang ba ka jalau konrat ke Sangma pape ek tanat personal and ARA ulawanra ek 13 annual report jong Meghalaya State Information Commission na kamantau snam arajar katra Nakalyang sumbut mitrang ba papai ikatnan Food and Civil Supply and Consumer Affair ba Preston Tensong ulawan ra ya Meghalaya State Consumer Protection Salary Allowance and Condition of Service of President and Member of the State Commission and the District Commission Rules arajar poi hapo kami jong kaying darbat hakapor bakan mau burom ya kinong ikmat ki blaklat no kayeng kalakan mau burom ki arbo mut kinong ilam ki bla do no ila kajing em hakini kin riu banai bralin bakan thup yom libre mjong ka jalau ba obel kandai Dr. PW Khongji bat uba misalan suciang hakani kasi lapan ru ya kicing sabjar ke ba 6 minit kum sibenta ban burom ya kimin siam balalit no kid khot ki balai simenta hakani kicing kren kan mau burom ki kan thup yo menteri rang ba ka jalau konrat ke sangma unong ilam kalyang persya Dr. Mukul Sangma James Sangma ba lakban remboi Zenit Sangma pa PT Saukume ba Meralbon lambat kiwi